Mayam Krumzarido and Grips Impact News Nay Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butaram Lokshari. Reserve Forest Ki Lam Singda Nauna Yum Tasilamba eviction Tobugi notice served Torpanaga eviction Torpagi Mari Lena Masi Yaning the Bopongdok Tuna Chingmi Singi Raita Hakta Masi Changjale Masi Ngatupi Haidana Reli Chakraba Reli Chatpada Kangpupida Kitang violent Oibumong Tokraba Heptaret. Toning the Tokra Matung Langaki, Maiketi cabinet design Lauraga Kuki Laulub Aniga, Hana Chataramba, suspension of operation, withdraw Torgani Habigi, Kongtang Singba Lakraba Matung, Habatare, Narang the Horgangasi Pobusita Lapoki, Damdamasigi, Mahirulup, Taruki, Maiketi, Hardagi would Tamudi Lapa, Kogi demand Kang Hatare, Manipur NRC, Pangtoka the Banichata Gadabani, National Register of Citizen Gimatungina, Masi NRC process, Pangto Matungina. Kogi lamdam sigi habiti leba sigi asing citizen kanano habisi khangdokpa mathau tai aduga citizen nataba kai hadi foreigner oramba mapa lebak tagi lakpa musing oram targadi makoi bu detect thokpa aduga deport togi halan gi habata masigi tabuk packet piu loina state cabinet nasu approve torga leba aduga assembly nasu resolution pass to minagraba habata adum laba Manipur State Population Commission habata hariba commission si atubu matam da lengkhalaga magi tohum to bathau thosing tohon piu haibasi malam damasigi mahiru lup taruki apun basina dum demand torga lakpani aduga hojik su mu reserve forest ki issue leringai maraga sida reserve forest issue ga sumari rena lam damasira tonga dom mapandagi sangchalakpa illegal immigration mayam si detect onaba village expansion singma toriba reserve forest tasle mayam si ngakok panganu gi damakta NRC chathabiu amadi population commission atubu matam da thabak mathau panghon biu haibagi demand se lai demand se lorna ngasi khongjang changsel lai khongjang changsel matam da CM secretariat amadi Raj Bhavan ge maikeda haribo mahirulup taruksigi tonga ton bakhui thomi mayamna rally changsel phum matam sida police na makoi gi rally do makha tanabadi chalan gi desmai tawdna khongjang na chingba changsel demand se amkana tawri habata demand se handagi tawra lagba demand ne adu hojik reserve forest ki issue leringai se amuk masigi demand engine mujina maram oiraga amuk hena conflict oigeduri bra amana amada thajana dabagi issue si chakhon be maram oigadra habna ching mayam lai hari be issue si matang se da khana ne no dang se impact news ki Manung hunage tharam direction lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna hariba mahiroi lup taruk sige Manung da amo ibiri ma Democratic Student Alliance of Manipur DESAM ge president Leishangthem Lamyanba Lamyanba president ni Lamyanba Tarnukchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur ki political science ke faculty member Dr. Homen Thangjam ni oja Homen Tarnukchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Lorena akoi Indigenous Peoples Forum Manipur ki president oja Ashang Kasar sulambi de lere hek yorpaga oja Ashang basu yang nabi tanjadalo jage. But to start with I aham basi Lamyanba da dumlak chake Lamyanba ngarang su press note tholai aduga ngasina koi rally ne chingbala ai police kasu ngahak mung na bok koi thengna je impact TV ki office ek mama mak da ne thoi bathok dok se habtare aduna live wafam di NRC amadi population commission se yam thuna constitute to we have you hum di hairi adu masi ki background da illegal immigration ki wafam chingba yang kanna thammi aduga even reserve forest da mita salebe mayam da chingba sing ngak thok pada hairi NRC amadi population commission ne yam jawna mateng pangani habi wafam di injele hai tare adu injele was timing se yes handi budi masi ki demand se tum injela ga lakpani tawra ga lakpani adu hojik reserve forest ki phong sari bi issue le ringa se masi injela pasina amuk ke hena conflict thong nabagi maram oiradra habi wafam doni kamai thami bi oza conflict ki thagat chare oza oza koi ta conflict ki invite obe wafam nate mase koi gi reality ni mase koi gi indigenous people da threat lai ra hai mase koi gi miyam sing na mayak sing na khangaga koi gi oiba khongthang pakhat mathau tai hai mase badi koi khun man na loina accept to wada bane lamdam state da hana dagi koi da khundaraga lakminari ba phurup kanglup mayam khak koi da leidi aduga hariba phurup kanglup sing se mase koi amaga hauza thengkhang kaya dagi punminnaraga koi gi amagi mateng amana ama coexist tongminaraga lakpane mase da amagi ama nuaina da bukhot gi wafam do adu koi da karimta leite aduga NRC hariba issue se masi ki koi gi chingi wafam ngakta sunate masi Bangladesh dagi oi bayai adagi Nepal dagi oi bayai adagi Myanmar dagi oi bayai adu sigi oi tongan bam khakte lei hai tare ja aduga ekona je thamjani gi wafam se hausi reserve forest ki matang siga su ekoi dum mari su dum lei nai kai gi noi ekoi gi reserve forest ki area da Manipur gi 22,327 square kilometers ki manung da reserve forest ki area oina lei se sumna tangi 1,460 muktane sigi lam sidai da phauba ekoi da encroach toksale hai taragati atai lam de ekoi kamai toram tare
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯟꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ 398 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯪꯅꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ 398 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯊꯪꯅꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯁꯦ ꯃꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯛꯄ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯖꯔꯤꯁꯤ 2001ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1ꯗꯒꯤꯅ 2011ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯕꯁꯦ 17.64%ꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 24.49% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ 15% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ 38% ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 40% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯆꯤꯡꯗ 40% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ MLR ꯆꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ MLR ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 15.3% ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ST ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯤꯡꯗ 38% ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤ 2001ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ 2001ꯗ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ 46% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯅ 34%ꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯤꯟꯗු ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ 46%ꯁꯦ 2001ꯗ ꯍꯤꯟꯗු ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯅ 34ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2011ꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅ 46 ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅ 41ꯗ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 41ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ 34 ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ 12% ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ 63% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 34%ꯗꯨꯗꯒꯤ 41%ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗꯅꯦꯕ 63%ꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯍꯟꯊ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 17% ꯔꯣꯝꯇꯃꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ 39% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯗꯥꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦꯕ
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯍꯤ 10ꯗ ꯈꯨꯟ 2 ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ 2001 ꯗꯒꯤ 11 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯨꯟ 100ꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ एनक्रोच मैम तौसल्लाब अखोई फॉरेस्ट की लम मैम लौसल्लाब अदो एतारदी मसीगी पुनमकी मांगजबसे अखोई पुनमक्तने यलोमी अखोइदनेब लेरिबा थ्रेट से हानदगी लेजरबा गसाई क्रिश्चियन पॉपुलेशन ओइतारगसु हानदगी हौना एसटी ओइना लेजरिबा यलो फुरुप मैम अमखक्तसु अचौब थ्रेट अम ओइरिबा और मसी अखोइना क्रिश्चियन द खता हाइबे वाइना तेब हेंगलइबा मरम चातना हेंगलइबा पोसे मसी अखोई फजना येंगबा अम चंगी अदुगा हेंगतफम थोपा इम्फाल एरियादा मार्केट मैम अम लेरिबा अदगी इंडिया की मफम मयादगी लेरिबा मफम सिना हेंगत्रगा चिंगदना मतंग 60% फाउबा हेंगलकपगी बे मरम से मसी मरम सुचा सादब अम खकनेबा कइनोम लेरि हाइबनेबा अदु एतागदी मसी अखोई आइडेंटिफाई तौबा म चंगी अदुगसु मथक्ता हेंगलकपसिगा लोइनना हौजिति रिजर्व फॉरेस्ट दा खुन साजलमे हाइबगी वाथोक अमु थुलएबा अदुना ताकपदि रिजर्व फॉरेस्ट नतबा तै मफमददि अखोई कमाई तौरमदैनो अखोई लोइरा हाइबने अखोई उमंग लेitra हाइबने अदु अखोई उमंग लेता तारगदि अखोई एग्जिस्ट तौबा ngamoi इंडस वैली सिविलाइजेशन मुतखिबसे स्माइन तौदना मखो एनवायरनमेंट टू द सुनना हिंबंगम दबसे स्माइन तौदना अखोई जोसी इसिंग फंगलक्तरे होजे अखोई चिंग द पॉपी पार्क सना थारकपगी वाथोक मैम थेंगनारे बजे अखोई नोंग तारकपदा अखोई इसिंग तुंगदनबगी थबक लेसलक्तरे सिगुमबगी अवाबा चैथेंग मैम अमख अखोई दा मायोकनरगा सुम लाइबा अदुना रिजर्व फॉरेस्ट तसु अखोई मसी अखोई यामना खै सेंगना लेगांगसु मसी इविक्शन तौबिगदबने अदुगा लाकदौरिबा ngसाइगी अखोइना हेंगलइबा सिंगसे मसी हेंगले हाइबसि मे अखोई मिदना खोंगना डाटा सिदगी याम फजन उरे मसीगी सु मतक्ता साइंटिफिक ओइना कनाना कनानो कदाइदगिनो हाइबसे मसी अखोई खंगदोकनबगी दमक्ता एनआरसी से अपडेशन तौगदौनेबा अदुना मदुदगी अखोई डिटेक्ट तौगदबनी अदुगा मदु अखोई डिलीट तौगदबनी अदुगा मदु रिपोर्ट तौगदौनेबा अदुगा अमु लैतारगसु नत्रगा हिरम खरदा अंडरस्टैंडिंग अमै मखादा लैबा तारगसु पीगदबा प्रिविलेज इंडिया के सिटीजन अमदा पीगदबा प्रिविलेज यलोमी अमदा फंगदबा प्रिविलेज तो बितोप सिंग हेक्ता पीगिबा तारगदि अखोइगे साथुंग मुले अखोइदे दम लौरकने अवना मसी अखोइना यामना लाइबा नते मसी याम लुबा इशू अमा खकने मसी अखोइ मिसी मिना थोकदबा मैहौ लांगपोक थोकदबा इशू अमा खकने मरमदि अखोइना पोपा मतमदा अखोइगी खोइनि नाउफुमसे मफमसे आइदा अखोइ फुमगा अखोइ पोलखिबने असिगुम खोइनि नाउफुमसे मितोप मियान जासिंगना मपु ओइखिनि हारकपा तारगदि मदु अखोइ याबंगमोय मरम अदुना लेगांगनासु कैबिनेट सुवाले लौखिबा दुगुबा NRC से इम्प्लीमेंट तौबगा लोइना पॉपुलेशन कमीशन लिंगनी हाबदो मदु लिंबिरगा मसिगी ओइबा डाटा म्यामसे कुपना यंगहौरकान अखोइगी ओइबा पॉपुलेशन की ओइबा पॉलिसी अमा लेहौदबा तारगदी अखोइदी युमदांग बना कैनाबा लौ मपु योंगना तानबा अदु इसागी युमदा इसाना मिनाय ओइबगी थाक्से अखोइ लाकनेबा नरस ओके अखोइगी मिसिंग हैप्टर मिसिंग जिसिंग अमदी तमदा यामना मानदब मोंग द हेंगलैबसी मसी मरम अमदी लेरे तंपाक्ता मी ख्वाइदि यामना ताम हम चिंगी मी मयाम सु तंपाक्ता तारिबा दुगा इंडिया के तोंगान बस स्टेट सिंग दगी लाकपा मी मयाम सु तंपाक से दा यामबा तारिबा मरुइनी इम्फाल एरिया दना मरुइना मयाम से तारिनी हैप्टर माइग्रेशन से सोइदे थोइने दना सिरे द पॉपुलेशन ग्रोथ से का हेन एक्सपोनेंशियल ओइगदब मफम से द ओइद्रगा चिंगी लन्ना ताबा मफम सिंग असिदा अरुगा अतोप मफम दगी लागा अबदि इंडिया अतोप स्टेट सिंग दगी हाइरि मफम से का हेन ताबा सुना थब मफम सिंग असिदा करमाई तौदना मसिंग से याम एक्सपोनेंशियल हेंगलल हाइबसु खंदुक दमक्ता NRC मा पांथोकपिबा अदुगा मदुगा लोइना स्टेट ना मसिगी दमक्ता अयाबा पिरग लेरबा मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सी लहनबिउ हाइबगी डिमांड सी लाखपनी हाइबगी हमने थंबिरि सी अदुगा अखोगी पॉपुलेशन कमीशन की डायरेक्टर हामनबगी दमक्ता चेयरपर्सन हामनबगी दमक्ता लोइना हाइरिबा सब हाइरिबा पॉपुलेशन कमीशन असी लिंगनबगी दमक्ता कैबिनेट नसु चाही सिगी जनवरी के तांग तानिपान दा स्टेट कैबिनेट ना फंखिबम मिफमदा कोगी स्टेट कैबिनेट के सब कमिटी है कैबिनेट सब कमिटी एम सेम खरे हाइरिबा कैबिनेट सब कमिटी सिना कोगी पॉपुलेशन कमीशन से लिंगनब गदम तो होना दुनी सब कमिटी सिगी चेयरपर्सन हापी मेंबर अनि हापी अदुना हाइरिबा सब कमिटी सिगी कोगी कैप्टर कोगी सेम ग्रीबा सब कमिटी सिगी चेयरमैन असिना मिनिस्टर लेटपा हॉकिपनी अदुगा अतोपा मिनिस्टर अनि अवांगबो म्युमाई अमदि TH बसंत कुमार अनि सना मेंबर ओइनी दर मेंबर अहुम लैबा कैबिनेट सब कमिटी अमा फाउबा जनवरी के तांग 3 2023 असिदा
state cabinet na wari lorga masi constitute tawgram ne have tare aduna director su appoint tawro hadra no mituda dum wari se logre adu madu krai phaibo yorbage have gi wang dum de dai leire aduna ja homen dra chang ja homen hozik reserve forest ki issue malai adu reserve forest ki issue si sing be sing di yamna ka hatare sentimental oi be issue su ama oi bani na wi ching be sing yogi nam gi damak tamaro ina and ki issue si da ka hana affect oi ba kuki chinau sing yogi nam gi damak ta kuki np manipur su koi ngasi contact tok jai mamang da tok yor maina aruga case of how ba koi student organization na koi loi approach tok jai adu ngasi su dum koi yawma parktani haidana lakpidre ha batare aduna koi discussion si yengbirga tabirga mayam kargi damakta chingi music yahon da bno tapaki music dum khana rele je ke no habi wang di dum lai adu koi na first priority je koi ching mari le na ba issue lakta re koi ching music loina koi contact tok je to ka hena affect ori ba cookie hujiki ona di cookie sinau sing oi ne cookie sinau sing gi koi CSO apex body na sing ba loina contact tok je ha batare adu yaw bada farak tabagi situation leibana mar moraga koi cookie natraga so koi atopa koi community sing tangkol community ko ja Ashang Kasar so haijabne du traffic congestion sing leibana mar moraga hoji yorok pangam den leire du yoroga di yahan jan tan ja du logja ge mathang si uja homen lacham ta uja homen kamai thambi bi population commission NRC high riversing asina koi gi state ki illegal immigration gi maruena mapan gi country da gi changpa musing asi gi problem si immigration gi influx si masi ki solution si ayamba solution ani sida koi thamba chungani khambe bra kamai thambi bi chungani na khanjai ada aina sigi jita haipetang aten ba background ama thamjani right illegal haisira refugee haisira migrant change haiba kanjida phenomena je khoina masi thoi baji sarakna khwai sangba Manipur ka Myanmar ki border ji Kamjong district ka Myanmar gani 180 kilometers khwai sangwan atai ge ji di loi tele haijani ngi ba aduna si then urkhul da jumate ka ma leidoi ni urkhul district ka si leiba mafam ji da urkhul then audagi Kamjong district makha tarak pada akoi Tenopal district ade makha sakhi bada Chandil audagi Chuchanpur rana sumaina ta gi doi ni phase roll na ana ayamba akoi na tariba sigum matang jida tajari ba haiba tare hojikti United Nations ki commission on anagi refugees na chu ngarang ji chi amadi tharakre koi committee gi meeting da refugee ki status oina treat tawbi gadabani then audagi moi gi investigating team laga verification tawgani haiba amadi leire adu da koi na thamjaningi ba poti sigi immigration ki pot se thain dagi hona ngasi phawda naga gi haijaba tare masigi territory da ayamba migration ji changde ayamba akoi gi chikumi na chinku kimijo masi ahum je gi frup sigi da ayamba changbadong na tawi masi matana takpadi karino haiba kanji da akoi ne amna sociological oijaba haiba tare naga ga kuki ga chinku kimijo ga khenaba ama tholopodong na tawri hujik su Manipur da village ani gi boundary gi matang da khanare boundary amana henjalamde haiba je amana koina ukul district da gi tagani Tamelong dagi tagani haibidi predominantly nagalai mafamda moi masen bawata boundary kitang henjinarambagi hadak chinjaroi da thokhribaduni Christian village da haibigi athadi kaino sigum nagagi yamba furupti masagi territory gi idea ji mai yamna akoi distinct oina thamjaraga phana yamna akoi somra da leriba tangkhul mayam ji soibani moijo ene sena mi kedar mayam ju naga mayam ma khablangi jo sungwang da loi leribani military operation tawdabra hairabadi akoi gi Chin state adagi Sagain state animal sida yunta jina akoi gi lakhiba matung dagi di adum ji equally adum affect tawribane ba adubu aina thamjaning badi karino Kamjong then Urkhul then Tenopal sibok ki manung da leriba Chandil bok ki naga bok ki manung sida di moi welcome tawde ngaktang chalang kwa mi do makoi na ngaktang gi relief camp gumba di sabi adubu sigumba kangbu si makoi ne absorb tawde ba makoi gi society masina takudi kari no land holding system de amna khena ba ma leiri akoi na di adum hairi environmental da yamna sopani akoi bada sopani na lanwai thaba bok ta topiro na government na yam kana thui adu da leiri basi kari no maru oina akoi gi mingoina panjarab da furu boina aina panbagi keno si communal oina lobi ba yade Chin kuki mizogi da leiri ba whole idea of land ownership si nagagi yamna khene
ayamba lamse akoina ju hujik tadi khange kari no chief mai makha da loina lei dori ba then adugi mamang da amu makhoi sidi by nature migratory ojaba koi chatlaga lerap ka mi fruit ama oirak panina akogi modern ki state ki system jida lakpa matam da su hetta lamji phalak taba matam da atopa ma hungdo ga chatpa yaba dauna oiba moi culture ama ju yaudaba di nate ma huisis mismatch ama lakpa modern की administrative system जिगा हाँ नगी मागी culture ने हाइज़ बता आ रहा बच्चों हुजिक्ता लाइबा modern administration ददी कहीं ना कोई बोइडोइन गुम्बा अरब तजु तुम ले रही कोई चचत पा इंडिया दजु राजस्थानी gypsies में आमा ले रही still मखोई जी monitor टाउ ना बा कराई दगी कराई होंगे हाइबा mechanism दिले ये बा अदुबो कुकी की state ददी कहीं ना थाई नगी सीगी मखोई की culture की निमना नहीं ना हाइज़ रगा कोई चचल लगा लम्बा में हेक्टा लेसन भाई आबा दाउना खुंगा हेक्टा ताबा आबा दाउना तो बसे मखोई दगी नम न तो ये हाइज़ नहीं है अदुना सी उरा बा मतुंग 2022 अखोई हुजिक पनबिरीबा अखोई population अखोई commission सेमगदबनी state population commission सेमगदबनी अना हदक director हापुगाना सिगी ममांगदा नुआइरिबा पोती the very अखोई creation of this अखोई population केनो commission जे अखोई चिंगमी की फुरुप तरागा मापन साबा हाइजा बता organization 19 organization जिना मखोइना मोदी अमसुंग अखोई अमित शाह दा मखोइना memorandum पिखथिबा दुने 2022 दा पीखरे अखोई जुलाई की तांग ट्राइंग थोइजिदा memorandum पीखरे सिगी memorandum सेम जे पीखी बजी अमु मछिदि याउरी बदी सुदी गसाय आई नाउना जो हाइरिबा दुनि याम सेंगना population growth याम unnatural लोइबा मोंगदा 1971 दगी 2000 बाउबा 2001 दगी 2011 बाउता लेरिबा unnatural population growth सिगी मतंग याम फजना हाइरे अदुगा largely सिदा second point न मोइन हाइरिजना बांग्लादेश म्यांमार अमसुंग नेपाल दगी अतोपा फुरुप in addition to अखोइगी non manipuris मैम अमा चंगकपा अदुमसु लेइबनिना अखोइगी सिगी सिमा यंगजनबिदबा यादे अदुदा मखोइना सिनरिबा language सिनी तु सिगी करिगी दमकते NRC अमसुंग अखोइ population commission पामी बाहाइबा कांजिदा मखोइगी memorandum द याउरिबसे to insulate the indigenous people from the ever increasing number of non-local local residents haibane sideng athopio na chingi maru oina sida represent tawgri baji tangkhul yawi jeme yawi akoi phru oina panjab da liang ma yawi aimol maring kom asina chingba mayam amana akoina demand torakpani si demand tor matung da august akoi budget session gi matam da JDG अखोई MLA ओबिरीबा जोय किसना माना मोशन जी मुप तोरपदगी यारे ना यानगरी बने कमीशन जी सेम अजेना अदुदा सिगी मखोई मेमोरेंडम जी दा अतोप नुवाइबा मा यावरीसिना इनर लाइन परमिट सिदी अखोई ऑलरेडी इंप्लीमेंट तौग्रबने मोइन हाइजिना इनर लाइन परमिट सिना इफेक्टिव ओयक्त्रे हाइबने करिगिनो हाइगा सिगी इनर लाइन परमिट सि मक्तदा the very definition of indigenous haibasi yaude si makoina rightly point out taweba aduga akoi gi bengal gi frontier gi extension tawbagi moi nongai baju udli then sigi matang jida ina muk thamjaning madi mayam da matam du da ILP gi movement si makanna torku matam da yamna secular oiba mong da community loina maksil konjan ba yana bana tonarpa kanda hoi loop masen da ju khana chaina ba mayam ama legi ba tarabju 1961 je bezier moi oina logje na logi aduna takpudi kari no communal oi gi deba kaigeno ka by 1961 already established community khara leire thaina ningthau hangtaktai pusalamba akoi ningthau paramba singda pusallakhiba british na pusallakhiba aduguma fru khara leibani na moi myam ji exclude tok thomaga 1951 gi loba tarabadi kitang problematic oini gan hairaga yamna phajau maunda 61 ji logi baneba aduna hujik lai bai su da akoi gi lai baji kari gena why ever increasing villages haibadune administration leitabagi or perhaps loduna ju yabe household sakhum kunje akoi gi sakhun kun leiba mafam sakhum kunna village ba sabe masigi village si akoi na amuk sociologically akoi project ama tawsaki ba ini aina khara sida kitang matam laujari ba akoi na land relations land ownership ki akoi ICSR ki project ama tawsaki ba matam da yamna minute oiba micro iba urak pasi kari no haiba matam sida sigi akoi ki land ownership land holding jile kana suppose khamasom hire je khamasom village uji lai do je village mari ne adubu yanagi be matung ina yes population increase tor pe noi khun ohum di tho sigi khun ohum jiti recognize nangi pata village oiroi haibane aduna adumak na oidana su ching da smaina wajaba su leidi ba ina haijaning baje tangkhul gi dadi am phajana leidi ba kuki gi dadi kamai no haiba kanji da atopa politics sama jina kari no aina kuki da chaijaba gi wanati manerega ama su NRCS lakba kanji da pidak tori ba fan mayam si nangi village masing ji yami
nangi household masing yami haiba kanjida atopa underbelly gi akoi political economy ama thokre aduna ai jina chief foyer ni aduna ai gi icha nupa jida khunna ma dung khutak to ho keno lingkhan gani madugi advantage loba ma sigi jiti governmental failure amane governance gi issue amane amaina pangya ya halaga haibadi uraiba pochi kari no ngasai gi akoi khun masing yami ba makhai akoi ta kana ba chak thungji phangdori bane central fund dagi then atopa mana yes humanitarian ground da atopa akoi gi land gi awaba phangdaba mayam kausalaga lehan ba haibadudi it's a humanitarian akoi na su yagadabani but sakhalaba kanda hantam mi chamga kumathoi akoi ayamana thadok ku kingaktani khun ama lei lerame sukang khangamdre khun leina bagi paisa du yanartra kanjida ngasa Myanmar di changpa mayam du makhoi ji migrant ni foreigner ni hairaga ta ga phana hale huji sajiwa jail da loi lei aduna laiba pochida kaino akoina purely yamna ethnically yengbagi mahutta su ngasai yagadabagi mawong de hekta kun puthokpa akoi yum kun pharaga kun ama puthokpa NRC dagi phan hena phangba then adugi matungda ngasai gi akoi gi hekta chipsigi magi chieftainship sine aduna major akoi da hujik leiriba ngasai gi haijabata land relation gi issue da MLR ek ki yaudring ai da chingmi gi puru poina yengboda naga amasung kuki gi khenari ji kaino naga si amna phajana bakoi gi lam sida section na thamje kuki gi oina di koi chatpa puru ba ma zo oirak panina migratory nature oirak panina khuna no ba pokthok pa sida akoi gi pangya ya badong na tawjari laibe su di kaino which is not akoi modern administration ga sanharaktre haibane okay madumagna even akoi gi sida laiba hojik su election tawje na laiba autonomous district council masigi eki makhada yauri baji kaino sigumba traditional chieftainship se yaragadi constitutionally administratively masigi ji lokthokna bo honarakpane okay aduna masigi ji success hoina di naga areas mi amda loina akoina thengnajakpa hore chief ama leijaba tarabaju village ki chairman ga na election torga khanbangam eba not necessarily chief tuna dum chairman oibasi nataba aduga chandel gumba mfom da tawrisina karino rotation daga yanaraga tawreba in the case of cookie chief tuna dumaya ba chairman oigani magi close oina leijaba member singa pullaga moi sasan tawna hona janeba soirei badi kaino inauna ju thambi gare yamna sidi asoiba ma lae karino very nangi physical ngasai gi akoi gi characteristics of the hills mangsil e haibane yes moi loina ma popi thani haibadudi there is saying too much moi loina ma illegal migrant ni haibadudi adusu henman badi henman gani but still akoi da fajaroi da phenomena amadi yamna thuleba okay atsi hana yahan round da thamse kari gi thoi haibadudi akoi ji yemina bata bane okay loina mag akoina generalized option badi yaroi popi loina thai natraga mapandagi changpo foreigner natraga illegal immigrant ni haibi yaro hebne aduna akoi marakta khara yauksan le mayam se koi masi khangdok ko mathau tai aduga madu koi electoral roll da natraga koi gi lamdam masi gi mi amo ina pata da karida mana settlement amagi form da hebatare resident amagi mong da mana occupy toram targadi madu delete tauba aduga yarogadi makoi deport taubi khiba deport tauba yarga na makoi gi phangum to right si koi gi lejari ba anagi native population hagadra indigenous population hagadra makoi dagi khenaba leitragadi handagi lejarma population da yam chauna checking se lakpa horabani hena lakani habagi wafum ne thambirisi mathang se oja sang ka sajo bire oja sang khana jarmi ngasi topic se gi reserve forest ki lamda khoi gi eviction tauba han yumta salame kholame madu eviction taubani habagi wahau da chauna tang tara da wathok thokib lere government gi tonga step leire makha tarak pasi hujik leiri bu wafum se koi han dagi su koi tampaki mahroi lup haigadra koi manipur gi mahroi lup taruk ki apun masina dum NRC sethabiu amadi population commission athubuda lingbiu waidana demand tor lakmani adu gi same demand si ngarang amadi ngasi su masi kangkhalai have tar ngasi makoi rally na sing masat pa police ka mungna bana sing mayam su thokre aduna AMID di reserve forest issue chingda yam chauna thoing cherak sida koi NRC natraga population commission gi demand amung nauna remind tor bhatara anu budinate hande dum demand tor lakne have tare aduna sigi matang sida khana jaram ne demand am lakpa sida la na khan ga dori bra kan reserve forest ki issue je intentionally tor pani ga na khan ga dori have gi matang doni kamai thami be Raj masi aina mayam da hanban mak da ama phap ta haning bedi handak ki sida khoi gi wrong interpretation khra chat pa male okay khoi gi how hai bese
khara taba da nungai ram du how hai sidi akhoi original ko akhoi loan ne ba how hai sidi amna phaba yel homi indigenous hai ba how hai bani ado hojik khara na how hai ba da serana lo bu ju le ya sijina ba how hai sidi indigenous hai bani adu bu hothak ke no thokli ba issue sida how hai na khara pan ba sida how hai ra jo akhoi chingming mayam si bu how ko khangne ba aduna particular oina cookie ari cookie pan bi ga dabane ba cookie ai du pan da how hai bu di mayam do in general do show ba adu di naga sing na saure ba ko how ai ra ga naga sinia amarom da ko indigenous hai se aduna dum cookie da dum how hai jala ga mayam da tas to bu do ma do to bi gnu ai da ahan ba da ko ai thamjage hoji hai ri se ras thokani abdi Manipur sida akhoi na public na natraga sanstha mayam na student organization mayam na lauro khol tawbase sum sarkar na matam chana lokhatabal leyaba hoji thokpa mayam je ojana haibire yamna phaba adu kari gi noiraga state population commission thambio haina irang tawba kanda adum chahi koina thamlaktari at tawdeyaba after long time da go asmai na taweba adu khaje NRC sichu akhoi na mukna rak pase mayam kem phana yam na kuire adu su thau sa de ba sum thau sa de sigum bo mayam matam chana ama face hoina loisalaga chattabne na ngasi Manipur sidi magi angamba pangal paisa pai be singna tawning ba mong da tawrak pagi hoji issue se thorak pane haijari ba ko mase khoi na khangada bane adu na mase ani subo point da nahan ichi now khoi tampak sing na so aware to ga pot amadi akhoi Dr. Thanabi na so haire popi thai raga maduge funder do tawbom finance tawbom mi du de tampak du so mu leiram ya ba handak mayamaris ki refugee phai kadai da lo lame ngaran thobal da phab do adu ya adu ne aduga tampak da dum phange ya base adu de ichi now tampak sing na so thamoi kha sing badi phai haina lo haijari ba ko adu na punamak se si de capital ne na masi de any government ki head of the department to intelligence mayam lady bane ba adu lady mo pham du da lot laga ngamba tawbu ngamba du di oi a ching de yaw do mo pham da tawe ha du di it's okay adu masi ju akhoi gi go aduna aina thamjaning badi lakja ge ba forest ki du go Manipur de soi ba je hoji lan ba wane ha le tumi na mu lei khrani sigi thokli ba tori ba hairi je government je ngara nahan kari tawru lei bra moi khang dar bra hai je ai wa hangning e ba go hairi ba mafam du da henkal le adu tawre ba se chahi ani hum mamang da lei ra ba ne ba adu matam chana thing de ba mi na kaino tasala kan da go kaino tawrak ba se de irang hai da thok ba ne ba example poppy ching Manipur se poppy tha plantation na maram oiraga lam loi ga dore poppy thare se akhoi na 2017 di gi law ya ba sigi platform ak to so akhoi na law ki bul le ya ba adu 2023 da handa assembly da ka private resolution da ko bill da ka puthora ga nga na ya ba adu ching MLA myam sa support to to ka hai chahi mamang da kari tawro lebra ko number 1 number 2 da hujiki forest ki sisu forest ki problem sichu asumai na thokpa se kuira khrabane ba kuira khrabani aduna hoji NRC su bajana loisande state population commission ju tawra ri bajana su tawde akhoi se loina sinju da chakhre anu hoji haining badi for akhoi ki reserve forest haibisidi 1927 ki ek ki matungina asum leirak po pot ni haba anu leirak po pot mafam du da mafam leigani akhoi naga da tangkhul da de khun anobu taba se pak leiroi leirasu khun adu leiramba du da lekai oina thokpani magi khun on du da adu anobu khun establish tawraga leibadi pak uroi ba hojik anobu maram chadna khun anobu heta taba heta semba establish tawba du di akhoi check sin ba phayaba madu di tribal oisunu tami oisunu basis amal leigani ba heta khun ama establish tawning ena tawbo yaba yadaba pot leyaba aduga ngasai reserve forest haina leireba bhamdu da akhoi khangna tawsalaba taradi adudi soyeba adubu soiribududi reserve forest aduga forest department haina center ki state ki chauna leiribisida department leina paisa chahi da kro kya thada na spend tawraga staff adu ada therefore leina reserve forest tu da yum tara kun sajalame chahi manga tara sure haina leirama potu khangda ba haibudo mingon da taisan gu no ba se comment da haigadabne chaigadabne ba aina haining se ko madugi mafam da reserve forest ki mafam da yum sajale haraga saba matam da sadringai tu da sabi aroi ne kri ki thinda ba Mina Sara Kanda, my Pusale, electric Pusale, ising Pusale, schooling color Kanda, Yaroin evision top of the day. This is also
government ki responsible chauna le ba aina haining badi ko adu reserve forest ne hairadi why they are not taking action before moi shift or settle tawdringe da ko asi jo akhoi gi aduna punamak se mingon da taisalung gnu innocent people da khoi blame tawroi kumsi adu reserve forest lam koi tasalamba da action lokhalak pase thenge ari yung kai phajana leiram matung sida kon eviction tawre habne hek horok matam tor magadi lengan kari plan leitum habi hum thambere du district khudima ki sub division singe magi administrator मैम लेरी है मखोई ना मतम चाना यंग चलोक दबो इधर इब्रा मखोई ना मसे रिपोर्ट तक दबो इधर अदो दे मोई ना मतम चाना यंग चलोक दबा मसे डिस्ट्रिक्ट की कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन अदो वो डिपार्टमेंट ले है बा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस चाउने मरु होई ना डिपार्टमेंट मालोई ना खाई रिबने बा अदो वो कंसर्न डीसी एसटीओ अवजी की थिगल से बा अदुगी मफमदा अदुई मफमदा कनाना एसटीओ ओइरमे डीसी ओइरमे हाबि कांदा सिदि मैते मचासु यावरमगनि अब जिंगमिसु यावरमगनि अब आईएस ऑफिसर एसटीओ मयामदि मेजॉरिटी न वेबा सिनि अदु मिंगोन द प्लान पुतो तबु यादे अदुगा ngasa हाइबदु कंसर्न दिस एडमिनिस्ट्रेटर टुना येंगद पोनी मदुना लेंगाक तु मतम चाना अदु महोय द पावर पिरिबदुदि करिंबा मरम चादबा मथम चाददि आई पावर ने आइगोंदा अदुगी पावर पी हैना 144 सीआरसी का चालाइदना तौरिबदुदि अदु forest ki reserve forest mafam da encroach tawra changba matam da di kari tawra ga leira bra ba ada khoi gi mi sing je mikna sing de government na matam chana thabak tawde hojik yes aduga last aina thamjalak padi ichi naw sing chu andak indigenous tribal leader forum ka haina tawbse masi tha ma gi manung da ani manung da form tawbne ba asi ju la le hojik question tawning badi masi maram cha da nomenclature su pusi chi china bigunu maram cha da moina rally tauge adu tauge arde umbrella amada cookie in ga haina lei atop organization maya lei kel so mayam lei go adu da bhajana tawbiro indigenous haiba maming se pusi sichina ba yaroi akhoi indigenous mean na di sichina ba yai go maram di who are the indigenous people in Manipur aibse akhoi khangda bani adu bo ngasai indigenous tribal leader forum haina sembdo indigenous people mayam gi concern ama ayaba ma yawgdabane ba ana hoji question di madu gi forum du da hoji maite yawbra naga yawbra tangkhul yawbra maram yawbra poma yawbra roma yawbra bi question je khoi hangning e ba adu yawram da ba taradi moina adu mami si chinar tabu yaroi tribal su ama hapchali ba ko adu maina heta khoi tawning ba akhoi gi Manipur sida organization sem laga tabu pocho mu yawri adu kari gi no punamak se government na neglect oibagi raj akhoi tabu ngamgani na tawri bani ba government na strict restrict like tabagi strict oidabadi gi potpuna makse hoji yengo nahan gi kampopi da ka tawbudo police ki moa law de ba tawbiri ma mi thana protesters singdu na police ka ta sala ba aduna asip kamaina hoji akhoi na how can we say good governance ko asidi loire lebak se loire aduna hoji moina tawri bodo moina ngamba mong da chakre ba ngasai thok liba pot se hoi ichi now later lam sidi pick salap na mi di yam salai do adu lam di chauthok te do aduna madu encroach tawraga laitaba ya du khudong chaba gi changsan lam ba yai aduna amane ko adu aina khanbadi lengak ama leina lengak ki mafam du da area du da reserve forest edu da khun tare yarga chahi mari manga kari tawra laib no hai bise adu osi question ne aba adu bu hojik laib narrative ti hai reserve forest ki area du lengan reserve forest ki area ne na lathok pani na traga hai lamje hanadagi हाइबदी कोई रिजर्व इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लेत्रंगी ममांगदगी प्री इंडिपेंडेंस की मतम दा हाइबतर ब्रिटिश की एरादगी अदुम अखोइना लेराबा हाइदी हाइरिबा कोई पॉपुलेशन मियोसिंग असेना अदुम लेराबा मफम नि मरमदुना मसिदा कोई रिजर्व फॉरेस्ट हेक्टर लाथोगा रिजर्व फॉरेस्ट एकदम नती हाइबगी आर्गुमेंट जो हाइपेति लेबा माले हाइबतर adu leiba tarade adu record document du lerangani nahan mawi forest ki mi amana haiba kanda de record laina leiba mong da hayaba record leiba tarade kari gi moi tawdabno adu leitaba tarade kari gi eviction amu tawribno record leiba targa so much before those yes records हाइरिबा रेकॉर्ड सिंगी ममांग सिदगी मखो एदुम लेराबनी अदुना रिजर्व फॉरेस्ट की आइडिया सिसु हाइरिबा खोगी चिंगमी सिंगी राइट टू मदुदा संगजन बनी इन्फ्लुएंस तौबनी हाबगी वफम दिथमी यस अदु नेग्लिजेंस ने लाइबसी अखोगी केनोनी ngasai reserve forest ni lauthomba tarabadi obviously gazette yaubani notification to yaubane ba adu yauba ma leirabani na government na kaigomba chumbani khanbi ba tarabadi problem ko sile ningai leite even hana moina leirame haiba tarsu wildlife sanctuary ma declare tawri hai tarabadi mi miyam chu mafan da thokhiba makoina ri haibe tawi ba tabane ba amai tawdana matam du da su sigi area se reserve forest ni hagi boiram ba tarabadi
तारबदी नोटिफिकेशन तो गजेट तो लेरम तारबदी मी म्याम जो तुम थोंगनेबा लाखोखरब मतंदगीदी लाखोखरब मखुंदगीदी याद्रे लेबे याद्रे हाइबदी सरोक सिगी नाकन जिदा इ लेरमिनी हाइ सरोक पाक्थोरेबिने हुजि अदुम लेसन गी हाइबदी यारोएबा अदुम थोखिनेबा अदुना अदुदी अखोइगी कैनोनी रेकॉर्ड लोइना लेनगदबनी अदु लाइबा नरेटिव सिदा आइना उजबदी करिनो हाइबा कांजिदा यस ओजाना जो याम फजन थंबीरे मैतै सिंग जो मरु ओइना वैली ड्वेलर मैम जो खंगदबसे हाउ हाइरा कांदा हेक्ता लोइना मानब नते हाइबा अदुमंगना नि ngasai hobуда जो जला क्रिङैदा 19 ऑर्गेनाइजेशन न पुल्लगा मरु ओइना कनानो तांकुल जेमै औदगी नंगी रोंमै मैम ल्याङमै मरिङ मैम यावरगा एनआरसी तोहल्लु पॉपुलेशन कमीशन सेमो न तोखत्खिबसे फुरुप तरामापन हाउ मचानाने नत्रने अदुमक्सो खोइना अंडरस्टैंड तौगदबनेबा अदु ममांग जो इना फेफे चौराकवा मा थमजगरे हाइबदी 180 kilometers kamjong district sem sangeba Indo Myanmar border je aduda refugee amata ta deba aduna magi sociological oijaba land relation ama lejariba which is absent in the case of the other communities okay yam phajab wafam jing thambiri adubu hairibo wafam sing asi gi ona taina bata haigadra ta hairibo wafam sing asi bu yaning daba hairibo wafam sing asi nataba alternative views alternative ideas alternative facts mayam amsu akoi atop ichilnaw singda community singda lebiramani adunabu makoi opinion do thambina bagi damak tang asigi discussion asida akoi mamang jo haija khrai hojik chung haijari kuki np manipur case ona chingba adagi atoba koi kai batare opinion leaders sing hai batare koi intellectual sing koi invite tawjabani adubu ngasigi discussion sida su mamangumna yobi dabna mar moiraga hairiba opinion si ngasigi discussion sida forum sida laktabne haba tare lakpiram taragadi soidna hairiba opinion sing adusu ngasigi forum sida loina share to bugi tanjado phangadabani on the no brem tarjage program tonjerge impact news me tano lebi Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Welcome back to Manung Hunani 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Tangasi kana janmi base Manipur da matam sang dagi Manipur gi yum thang nari ba tongan balebak sing Bangladesh OBI Myanmar OBI natraga Nepal OBI hariba atopa India gi state sing nataba India gi mapan gi lebak sing asidagi tamno so phautora ga habatare Manipur ta na yoraga illegal immigration habatare illegal immigrant mayama lamda masida तारमगनी हाइबगी चिंगना बसे अदमक लाकपा तोंगान बा सेंसस 2001 गी ओबीआई 2011 गी ओबीआई सेंसस लाकपा मतम से तमायाम नदुम मदुगी चिंगना बसे फोंदोगा लेबा मरक तस अदुम फोंदोगा लेरिनी तोंगा मी सिंग लेरमबगी खुन सिंग लेरमबगी मियो सिंग लेरमबा थेंगरपदगी डिटेक्टर पदगी हाबतन मर मदुना लमदम से एनआरसी तौगदबनी लमदम से पॉपुलेशन कमीशन लेंगदबनी हाइबगी डिमांड सी याम कुइरबा मतमदगी अदमक ममांग 1980 की मतम फॉरेनर्स की इशू है याम चावना लेगर हेबतर लेंगा के यानाबो पोरखरे अदुगा फॉरेनर्स सिंग बु डिटेक्ट तौबा डिपोर्ट तौगिनबगी अग्रीमेंट फाउ इनखेब लेगरम हातरे तो हुजे अनो वम दिनते हातरे अरीबा मणिपुर की प्रॉब्लम हम खंगनी हाइरेबा प्रॉब्लम सी गा मरी लेना हाबतारे हंदक रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया दा मी तासलंबा मधु एविएशन तरोपा मधु यानिंग दो फोंदोक तना खोंजंग चंगबा मधु के थोनगी थोदोक मयाम थोखिनु सिंग मयाम लेगरे मतलब लेंगा मतम चाना हाइरिबा विलेज एक्सपांशन नत्रगा एनक्रोच तोक्सलंबा एनक्रोचर थेंगना तारगदी याम थुना डिस्ट्रिक्ट की नत्रगा सब डिविजनल की एडमिनिस्ट्रेशन सिंग अदुनि याम थुना एक्सपीडाइट थबक से पाइखत पिरम तारगदी ngasi की सिचुएशन से लामदबसु याय हबगी वाफम सिंग दि लेरी अदुबु चरगा सिदा रिजर्व फॉरेस्ट की इशू की लेरिंग चरगा सिदा कोई हुजी NRC अमदी पॉपुलेशन कमीशन की डिमांड से अमुक नौना महिरो लुप तरुना लेंगाक्ता रिमाइंड तौर पर तारे मसी की मतंग द खनजरम मनी मतंग सी आई लमयान बदंग लाचे लमयान बा सिगी मरम जिंग है तारे NRC अमदी पॉपुलेशन कमीशन करगुगी मथौ तारिबनो अदुगा कमाय तौदना खोगी डेमोग्राफिक
imbalance ama khoi lejari ba native population natra indigenous population sida sina taba atoba population maru oina atopa country ki population changa target di madun kara phauba kaino danger oi gada habit ching mayam thambi khre adu hojik leri ba stage sida lenga na paikali ba maru na population commission lengna hedna January ki tarik taraga nipan de lokhiba decision na chingba adu mama na su cabinet decision lokhiba re house ta su private member resolution resolve to give later at yana give later adu bahari mayam gi yengro matung da hojik phauba da paikali ba thabusing asi thiengi haige dori bra adaga paikala matung da kari no maru ina kari tawragadi kumai tawragadi hairiba issue si maru ina koi community tongan ba community tabni na community amaga misunderstand tongno khiba ya ba area sum yam lebni madu leitanu ge damakta lengan yam thuna thabak si packet ba matuk tabran khali kamai thambi daras thagachari masi ai khoi gi lengak na tho packet pida khara thil hai bisine ba koi cabinet decision lobi da na tobi ba koi appreciate tawjai ado hojik phawba da manipur se amna luraba critical oiba phibam sing si da hojik phawba sigi main priority se mas pibi ga daune ba NRC addition tawba adu population commission link ba maluna taba taraga ti mathang su encroacher gi oiba issue myam ka thulakane sigi khara ngak le ga su eviction amung tawni ha ngak le eviction amung tawni hai ni sugum bagi mayam sing se khoi matam chana yengsel hongdana bagi damakta khwaidagi maru oiba pot NRC du di tawdra kanda NRC du na thaira thamma kanda atop pangasai eviction gi lom doin chakhi bata laga di madu khoi gi core issue du gi na thaira ga sale ha bedu ne ma mai luk tarung na mas yam concern oizari se manam aduna lenga na mas da hena akan ba khoi gi midyang amakak changbi ba aduga khunse mayam ma fujo jan su tapirak pado haidi purum kanglup singi marakta khoi aman oiram ba yai metai no oiram ba aman oiram ba purum kanglup singi marakta khun thulai ba khun thokpas dagi hengalakta na masing yam khidaba aduga 1467 da phawba reserve forest da phawba khun thorak pa haibase ekhoi di limit loi ra habana ekhoi gi mafam leitra habana adu tardi siguma mafam sing se da tholai basa government should not be overlook habana mase yengsan na da zum ya na tobu tobi ga no habase hoya du mamang da ekhoi government ki tongan ba problem sing na maram oira kanda ekhoi gi yengsan ba ngamam da bi ai tobu phoi madu gi oiba government ki machinery ki failure mayam su government na madu accept tobu ama ka changi madu yazaba ama admit tawjaba ama changi ba soi ki ba mamang na tawkhi mayam du su aduga hauzik makha tarak ba state da su hena consena ekhoi land protect tawna ba ekhoi environment protect tawna ba masigi sum mathakta indigenous population se masi ekhoi ngak na bagi lambi se ekhoi government na ekhoi yapi rak pa ma changya loina na su ngasi ngasai ozak Ashang Kasar na su habiri ba adagi ekhoi the indigenous ki oiba wahai se mayam khak sirna na re ba ekhoi honorable chief minister na su dum indigenous people gi wafam je dum senare adoi tardi adumu ekhoi da hoji indigenous people oina madugi oiba safeguard ama madugi constitutional protection ama lehenna basu manipur go malai pakta di amaru oiba maram di manipur se border state ni telaba matam gi manung da hoji trans asian highway hoji laka dawre aduga ekhoi da hoji theknari bese masi ekhoi gi NRC da concern gadawri ba dugumba mapan dagi changa iba Nepal Bangladesh Myanmar dagi khatan natabida India ge tongan ba mainland sing dagi mising yam khaba India ge crore chama kuntra hen bese masigi mising mayam ama kaksu manipur do mi yeng thama kadawri ba adu etadi masibu ngak na bagi damakta ekhoi ge land gi oiba protection lei bachangi ekhoi ge yellow mi singi protect tawna bagi damakta yellow mi ama na hujik leiriba malegi oina leiriba ekhoi ge United Nations declarations on the rights of indigenous people daga piriba malegi yellow mi ama oiba ta daga yellow mi da phangara phangam to hak ne ka hai bese masi ekhoi lamdam sigi yellow mi oi di ba ekhoi ge maruina maitai adai tangkhul sing sinau mayam sing ekhoi amta phangam gam de adu etadi masi ekhoi phangana bagi lambi se masi lengak na soi ko hona ba ma changi haibadune madu na taba taraga di ekhoi di tamna ekhoi samjambi imadi ngaksam yore haibagi thakta sum tawrakana ekhoi mutkhiba ngai bagi phibam do madudi ekhoi yamna mi pai jai madugumba phibam dagi ekhoi gi tunglam chatse pali belengak na ekhoi bu kanbiu mo haibasine ekhoi yellow mi leiriba ekhoi khudimak sibo ekhoi kanana bagi madugi khongthang pakat piu madugi khongthang sigi ihan hanba khongthang oina NRC updation tawdana bagi dama implementation tawdana bagi damakta mathau ta ba thabak sing da paikhat piraga center da akan mamong da ekhoi takna biraga madugi main power oigera madugi paisa oigera madugi akan ba kano se lobirakpa adugi su mathakta ekhoi gi border haibadi border se leirebe pose huji Assam rai phalna paibiri ado makoida competent oiba madugi border nakpa hai gadaba adugu ngam gadaba adugu ba authority amana su madu ekhoi am kana ekhoi paibira kanda ekhoi la kadawri ba influxing se mase ekhoi masa khain ekhoi yanghuba makak changi madu na tabata ragadi manipur gi huzik population density se ja sumlatangi chama kunthra muktane manipur gi population density se adu yumthang nariba Bangladesh se lising amaga chahum lomni population density se mi kumbagi sang se adagi makoi 1/30 ising irolung da lukhiba yaina mu panari adu angak pa phangaba influx mayam khaksu Assam na changak ki bai wari mayam
मैम लेखे अदो असम दा एनआरसी तब मतम दसु मणिपुर दसु इनबक्स मैम संगम मोय हाइनि हाइकसु लेते मदुदे दा तकथोरप मैम दो मणिपुर दा खुदा लेता रगा लेरम मैम सु लेखे अदो ममांग दसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा अखोई मीडिया ब्रीफिंग तौखिब मतम दसु अखोई द बांग्लादेश की मीसिंगना लमदम सिगी अखोई मेटै निगोल लौरा कांदा मसा मसु संदो अम्बगी पाउसे कोना 1990 दगी तौर लेरपदुना 2022 दा खंगबगी वारी मैम लेसिनो सिगुम खंगदब मैम अम लेरिबा सिगुम मैम सिंगसे अखोई मतम चाना चाना अखोई आइडेंटिफिकेशन तौदनबगी खोंथांग सुम पाइखत होगिद्रबा अदो तारदे हेन लुसला कांदा लमदम सिगी येलो मीसिंगना अखोई पॉलिटिकल राइट्स फंगोय मफम असदा अखोई लेगाक सबसु अखोई गमोय मितोमना लेगा कांदा अखोई मखोई मखा थारा कांदा यामना वाना अखोई हिंबंगमदब थाक अमखक्ता अखोई से लेखिगनी हाबिगी मिपाइजबदो मदु अखोई दा मदुगी एप्रीहेंशन दो भाइरोय लुप तरु अखोई दा यामना पोक्चले मना मदुना हिरम सिंग असदा मणिपुर की मियाम पुनमक नसु मसी फुरुप कांगलुक नाइब मोंगदा येंगबा बिनिंग नतबिदा मणिपुर मियाम पुनमक नसु अखोई तुंगी मणिपुर से करम मणिपुर अमा खुदोल तमलम गदौरिमनो हौरै इबा महिरोय सिंग हौरक लिबा मिरोल सिंग करम मणिपुर अमा खुदोल तमलम गदौरिमनो हाइबसे हौजिकतगी हौना मिकुप ना होम सिंग अखोई पुन्ना अखोई खनमिना रगादा अखोई खुदोल तमबिरम अमा चंगे मदु नतबिदा ngahak हौरगा लोइरे इहौ खता हौरगा लोइरे गाले तोक्सगिनी गाले इहौ सम नेमरगा तुमिल लेबा मदुगी पोत अमन लेदा तारगदि अखोई पुमुत मुतमिनगनी हाइबगी मदुगी कंसर्न दुने महिरोय लुप तरुकना लेपा मियामदा अखोई पिजनिगिबा अदुगा लेगांगना हिरम सेदसु हेना कन्ब खोंजन संसनबियो हाइदना चीरबा मतम अदुगुंबा अखोईगी फोर्स मयाम अमखकना कुंगना तारबा अखोई ngasi इहो होबा मतमदा अखोई इहो होबा ngamaktray manamde अखोई ngasi हौदन बखोदना प मतमदा क्वागथेल पुल मतम जेदा अखोई ऑटो तोंगा हागलंगना बखोदना मरता लोय थलौरे सीएम यौना बखोदना बदा याम वाबा इफोर्ट नाइबा मसलेदा खोदना जरिबा मसिगी ओइबा वैल्यूज है मसि अखोईगी कनोनसु लेगांगसु अखोई खंगबीबा मचंगी मणिपुर मियामसु अखोई खंगबीबा मचंगी मसिगसु इरोइदना हौरिबा इहौसे मसि लेपाक मियाम सिगी अदुगा येलो मी ओइबा इहौने हाइबसिमसु अखोई खंगबीरा कांदा लेबिरिबा अखोईगी मणिपुर पुलिस की सिलनाउ सिंगनसु अखोईदा का हेना अखोईदा टॉर्चर अदेगी हरासमेंट अदेगी अदुगुंबा पॉडकास्ट सिगुंबगी इशू सिलेदे अखोई तो अखोई मखाताना तौबिदबिदा अखोईदा मसिदे अखोई अमगा हाइदि लोदना पीबा अमगी लेतारगसु मदुगी ड्यूटीज अमा लेतारगसु मसिदे अखोई लेपाकी नि खुनाइगिनि हाइबसे मसिगे अंडरस्टैंडिंग अमा लेबिनारा कांदा अखोई पुन्ना संगसिनबिनसे हाइदुनसु आइदि इनवाइट तौजनिगी अदुगा हिरम सिगदैदा अखोई मियाम पुनमकनसु अखोई NRC अमदि पॉपुलेशन कमीशन से खुदक असदे लिंगदनबगी दमकता लेंगाकता कन ममोंगदा प्रेशर पीबदा मसिगी मथौ ताबा अखोई CSO सिंग अदगी लेंगाक सिंग कैसे अखोई अमदा एलिगेशन सुम तौनरगा लेबना तब पुन्ना संगसनबिननबा अखोई होनबा पामी अदुगा अथुबा मतमदसु महिरोय तरुक अमदि तोंगान बा कनो ममांगदसु अखोई दिल्लीदा अखोई यूनियन मिनिस्टर सिंग अखोई तक्सन जखिबा लेख्रे अमुकसु हदा अखोई मथौ ताबा तारगदि मदु तक्सन जनबगी खुंथांगदसु अखोई पाखतनबो होनजरी ओके जनवरी 35 की कैबिनेट सब कमिटी सेमग्रे हाइरिबा मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सेमनबगिदमक्ता कैबिनेट सब कमिटी मिनिस्टर लेटपा हॉकिपना हाइरिबा कैबिनेट सब कमिटी की चेयरमैन जो ओय अदुगा मिनिस्टर अवांगबो न्यूमाई अमदि एजुकेशन मिनिस्टर TH बसंत कुमार हाइरिबा मियो अखोई मिनिस्टर अनी से मेंबर ओइने अदुना मेंबर ओहुमगी कैबिनेट सब कमिटी फाउबा कॉन्स्टिट्यूट तौखरपनी कोई मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन लानुगदमक्ता अदुगा डायरेक्टर अपॉइंट तौरो हाइदना जनवरी 35 की स्टेट कैबिनेट की वारेप्स लौग्रबने है तारे अदुना सिगी स्टेज योरो फाउबसिदा हुजि फाउब थबक से पांथोप ngамदनदि लेरि अदुबु NRC बु तौबु ओइरो नत्रगा पॉपुलेशन कमीशन लिंग बु ओइरो सिगी इशू सि डिबेट से लाखु मतमदा नॉट ओनली नाउ हांदगिसु अदुम हाइब तारे कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन डिफाइन तौबुगी इंडिजिनस पीपल हजे कनानो डिफाइन तौबमा चांगी हाइबगी वफम से दुम लाई अदुबु इंडिजिनस डिफाइन तौबु मतंग सिदा कोइना नत्रगा ngसागी माइग्रेशन की मतंग नत्रगा लम पॉपुलेशन का है ना यामखलईब कांगलू फुरुप हाइगद्रा फुरुप खरा टारगेट तौबगी वाफम हेक लाकपसिना मरम ओइरगा हाइरिबा फुरुप खरगा अतोप फुरुप सिंग असिगा नत्रगा मरु ओइना तंपाक्ता लेबदि मैतै योबनिना मैतै सिगा हेक्ता के हेतारे कॉन्फ्लिक्ट लांगनबगी नत्रगा कोई मरी से नुंसिनदबगी मियंग लांगनबगी मरम से हेक्ता ओइबा हेतारे अदुना सिगी इंडिजिनस पॉपुलेशन खंदोकपा अदुगा नतबगैना डिपोर्ट तौहिबा नत्रगा मखोगी राइट तोंगाना पीबीबा हाइबगी वाफम मा NRC एंड पॉपुलेशन कमीशन की वाफम से लाइंगे सिगी कहबे तारे कोई कॉन्फ्लिक्ट हैगदरा कम्युनिटी सिंग मरक्ता कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन से हेंगलकनबगी मरम से तुम अदारे ममी तामले अदुना डिफाइन तौक मतमदा कोई ngasiगी वारी सारक मतमदा सुमरु ओइना कोई कम्युनिटी खरदा अदुमक मखोइना सुंबा मखल की प्रॉब्लम सी रिजर्व फॉरेस्ट तासन बबु एरो पॉपुलेशन हेना मसिंग हेंगरपदबु एरो विलेज एक्सपांशन बु एरो तौबगी मरम से मखोइद फिक्स तौबगी ममी सुम तारी हैब तारे अदुना सिगी वाखल उनजी लेरिंगी नत्र सिगी वाफम जी लेरिंगे
अखोगी सी कम्युनल टेंशन से तुम वांगना लेगदोरिब्रा अदुग NRC पॉपुलेशन कमीशन हाबजलगदे अमुक हेना मदुगी कम्युनल टेंशन से हेंगदोरिब्रा असम के एग्जांपल लौरगा असम दे NRC तौर मतुंग सिदा असम के एग्जांपल सी माई पाए अदन को स्टेट सु माई पाकनी हेना येंगदोरिब्रा कमाय थमबिया उजमे असम की NRC मक्की माई पाए हाइबदी आगिरोय राइट करिगिनो हाइगा 2019 दगी स्टैंड स्टिल ओइना सुप्रीम कोर्ट सु यौनरगा लेरिबनी यस हाइबदी 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स अखोई केनोदा NRC दा अखोई मिंगचलन बियोना थाराकोई मतुंगदा 19.06 लाख सिमा लेब आउट होए हाइबगी सो इशू अमदी लेरिबा यस कना याहनगनी कना याहलोय देन अदगी लॉब एविडेंस ना करी एविडेंस ना पुथोरक्तोइनो चीजिबु क्याम याम पाइनरमदोरिबनो अदगी आइगी इपू खंगबजु कना ना मु ट्रेस तौदोइनो हाइबगी इशू जिदी लेतबदी नतेबा कितंग प्रॉब्लमेटिक ती होय अदबु तौबतारबदी थोइना जुलुनिंगाइदी लेते मधुमंगना इंडिजिनियस नतगन इंडाइजिनिटी जिमा अखोना डिफाइन तौनबो होनरकपदा नंबर 1 मसीद इंडिया ना सोया याद्रबा पोर्टने यूनद्रिपी अखोई यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन ऑन इंडिजिनियस पीपल के राइट्स 1991 की जी इंडिया ना सिग्नेटरी जो होइदे राटिफाई जो तौदे पीखिबा आंसर दी कइनो इंडिया दा लेबा एवरी इंडियन इज इंडिजिनियस हाइबगी मोंग दुनेबा लाखिबजे अखोई भूमि पत्र सन ऑफ द सोइल भूमि पुत्री ना महाराष्ट्र दा थोखिबा तमिलनाडु दा थोखिबा इशू दे अखोई दा लेरिबसी दा टॉप इंडिया में फम दा जो याम दी लेब अदुना मसीमक की जो अमा ओइरबा देन औदगी मणिपुर की पुवारी दा जो अखोई हंगना यंगबा कांजिदा सोसाइटी दुना मतम दुगी खुनाई दुना दरकार ताबा मिदी पुसलगा लोइना लेहनगी इसी नाउ पंगन कमाई पोरकी यस मोइ मथौ अमा मोइ सोल्जर ओइबा अमसुंग वेट राइस कल्टिवेशन अरतिति न सनरी बजिनी कुकी खरा अमसु स्पेसिफिकली ऑल कुकीज खरा अमा कोनुंग बोबता 1891 की मतमदा अखोगी मजर एग्रीमेंट नो 1891 नि मतुंगदा अखोगी मजर की 1949 नि मतमदा अखोगी कोनुंग जिदी सना कोनुंग जिदी दुम थादो कुकी खरा न ngaखी वाईफाई खरा न ngaखी हाइबजिदी सिजो दुम जि लेरबनेबा अदुना कना हुंतोकनी कना हुंतोय हाइबसि यामना डेलिकेट ओरकवा पोर्टनिना ngasai even aduna ni ngasai gi 19 civil society chingi chingnaw sing haibada su ILP gi weakness si kari no indigenous haibji kana no define tawde haibane yes aduna ILP gi sida matam sida 1961 ji base year amo ina lowji hainer fa kan sida that evolutionary history of Manipur ama yengaga yes chigi matung dagi di atopa changa ko mayam simadi changhallarui ji ko haibagi wari dune gyan ta nadabagi wane aduna akoina yamna chawba pot khuding maksi udri ngai sida ngasai wazana jo thambiba dumaina it's a issue of governance ne border kana ngai moina natro moina ngak tab de changi bane ba then odagi leidiba hojik ngasai cookie gi identity and cookie gi le na torpa kanjida cookie ichini naw sing da su akoina adum hangjaning ba man leiba kaigi noga cookie singi marakta individual ownership of land ji sunai lekte tangkul gi hangbiu tangkul gi leigani common property ju leramgani CPR then audagi luhong ko matam da piba mamam gi lampi thoga khunduna yum sandori bani individual owners ne ba tangkul gi dikhara complicated o yam dilai but cookie gi da laiba pochi di kari no chipten chibongi makhada chipsina phari gai magi praja myam di loi nungai dori bani chipsina kitang bathong cha da ba mo oiba tar badi atuna most of the cookie land villages atpa kanji da village yamna green noidana phajabuju oiroi करीगा अदुदा लेरिबा मयाम सिसु सुनिंगदे सुरगा पोतुना मतिक चारा मतमजिदा चिपतुना लोइना मुनबिग्रदि कमाय तौदोइबा अदुना मखोइदि सिकी प्रॉब्लम सि कुकी सिंगनासु उबम मा थोए अदुना हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 हाउसेस कुकी गेदा लेजगन खुनगी मागी दुदा मा लेजबा ngamjaragan imphal da ma leiba natragana chuchanpur da ngamaga ma leiba natragana pallel da natragana admaina leiganeba mukhoi jo survival mechanism amaneba aduda laiba poti in spite of makoi democratic right ama individual right ama capitalist right ama leitarba matam jida lamjida gi makoi na sukan kanaroi da bada why is that akoi gi lamni na haibanga mi se kari gi no haibagi achauba akoi gi jida political oiba issue ama ju yaw da bana teba yes ai mamang da thamjagare sigi anoba makhal gi mikhan puslai ba si asengwai di chieftainship si lokthok si haibaneba haina akoi gi chief ki association ju leiko ja se ayamba cookie chips ngaktane nagagi yaude leireiba poche aduna sigi yamna autocratic oiba grip of the ngasai gi akoi gi chips di nalan thokpuji kari gi ngamdri no har pa kanji da matam ji gi oiriba militarized oiraba society nia madu su yaudaba nate macha amaduna naharo nama hodo halo
हाइजन बदी नते अदुबु सी थोक्तब नते बखोय लमजिदा अदुना यंगप मतमसिदा हुजिक थोलैबा NRC अमा क्रिएट तौरकपा देन औदगी अखोयगी पॉपुलेशन कमीशन जिमा फंक्शन तोहनबा कांजिदा लैरिबा मैतै गैजिना कम्युनल ओइन उगद्रा हाइबदि अदुदि थोकफमजु लैते कम्युनल की इशू नते यस हंगबदी याय करीगिदमक्ता ऑल ऑफ ए सडन अखोयगी रिजर्व फॉरेस्ट लैरिबा कुकी पॉपुलेशन दा टारगेट तौरिबनोना नो कुकी द खंगनते फयेंगिदा अखोय अतोपा चिरु जाता तौरी दुनिया नत्रने देन अखोयना जो थमौबदी अदु ओइबा तारबदि रिजर्व फॉरेस्ट सुमाइना एनक्रोचर नेना ड्राइव आउट तौना होनरी बजे व्हाट अबाउट वेटलैंड मयाम गिजु तौबियोदि हाइजनिंगे पार्ट अमता लोइनमक पता लेन ओइग्रेबा मणिपुर गी चिंगना उ लोइना कथले हाइबदु यारोय तंपाक्तसु बायोडाइवर्सिटी अखोय इसिंग चुपसननाबा पार्ट खैजिदा लोइना माइ मागी पुखी तौनादना एवरी पार्ट अखोय चीफ मिनिस्टर की मफम की हंगांग पाते होबिरो अदगे असम नाकन की लमफेल पार्ट अदुदसु लोइना प्राइवेटाइज तौरे लोकताक पार्ट प्राइवेटाइज तौरे अमत हाइबियो एवरी पार्ट हैज बीन प्राइवेटाइज सिजु इविक्शन तौबिगदबने अना लाइव पोती गवर्नेंस की पोनी हाइबदी कइनो अखोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट पाइरमीबा अहन मयामजे अमत जुगो चागिद्रे हाइबनेबा थोलैबा मयामजिनदि ngarangsु अहुम फाइ हाइदोनि ngasi खबरदि यावरिदो ngarang नान पैसा जारमबा एसडीजी नुंसी जाचु लो यावरबन नत्रने अदुना अखोइना इथनी साइज ओइना उबदी यारोय मिलिटराइज होइबा सोसाइटी अमनिना परहैप्स ऑफिशियल मयाम जो फंक्शन तौबदी ngमौदबदी ओइरमबा याय अदु हुजि लाइबा पोचिददि करिनो यस कॉन्फ्लिक्ट की लेवल अमा जे सबसाइड तौरे तौरको मतमसिदा द आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हाइबदुसु अतोप चिंग यफम दे होलो चिंगी मीगी लेहौरीबा कुकी और नागा और एनी जात लेहौबा मयाम जेगी महिंग जी उबदा खोजु नुंगाइ जदेब पैसा कराइ दि पुदोइबा इन द एब्सेंस ऑफ बैंक लेतबदा चर्च की कमिटी दगी चर्च न जो मपुचेन दो मी सिगने मचा लाइक तमन बे पुहन दोइनेबा इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई चर्च खखि वाना तब अदुना बैंकिंग लेट्रिजी करिगिनो पुलिस लेतबैने पुलिस लेबंग अमद्री कइगी नारोन याम लेरे हाइबनेबा अदुना हुजि लाइबा लॉ एंड ऑर्डर फगले हाइबा तारबदी सिगी मचा फैसिलिटी में जो योहनबा मा दका ताई अदुगा लेरिबा एवरी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट चिंग चसी खुंगंग चसी हाइरिबसे अखोई इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट में आमजे फजना फंक्शन तोहनजे हाइबा नत्रा मधु तोहनद्रिबा मखै अखोई जे अदुम यामना लाइबा मओंगदा कम्युनल लोइन उनरगा इथनिसाइज तौनरगा अखोई लोइसनरनेबा अदुना लास्ट दि करी मोहगनी चिंग यावदना तंपाक ले यापोनते तंपाक लेतना चिंग लेबा यापोनतेबा दैट इज आवर ज्योग्राफी उपाय सुंगले लेतेबा अनिजिमा कन्मिनबदा फुरुप अनिमकी मतेंग लोइना चंगने मसी चंगबा कांजिदा अमुक थमजनिंगिबा पोती तंपाकी मी गैजिजु कम्युनल पॉलिटिक्स सानरोइदबने तंपाकी मी जो कम्युनल पॉलिटिक्स साने सही कयामा कुकी गैगा मिचंगनेना नगा गैजि लोइना अमुक तोगाना थममे टाइप ऑफ चेंज अमा लाकपदैदि करी हुजिक नंग नगागा नपगा नंगनरगा अमुक कुकी गैजि अमुक इनिमीना दैट पॉलिटिक्स इज डेंजरस से अखोइना रिपीट छु तौरोइदबनेबा अदुबु हुजिकति यानबा अमजु लाबनिना हाइबदि कुकी मयाम जिसु ngasai चिप्टेनशिप सिगी होल सिदगी थोक्सरना होनाबा गवर्नमेंट एम्प्लॉई तौगा खरा अमदि इवन सुजानपुर टाउन दगा मसाना लम लेजरगा नो लॉन्गर चिप काना सेमजबजो हौतबदि नते अदुगुंबजिदा अखोइ मयाम मतेंग पांगमिनबा अमजु दका ताय फॉर देयर ओन गुड फॉर ए प्रॉपर डेमोक्रेसी अमगी महौदो मखोइदजु फंगजनबा अदुसु उमिनरगा कोइ खन्नबा तायबा अदुना गवर्नमेंट जिना यस थेंबदगी ngaktaini thawak tawbang amdabadaini hoji NRC jo amu lisi semaji hairaji population commission jo seme hairaji main power di kamai tawdori right karai dagi moi deputation da tharaga thawak tawdori bra new employees create tawdori bra hoji paisa leitre na leiri ba sarkar jina what are they going to do हाइबगी इसुम जम चाउ challenges mayam ki लेरिबा but फुरुब लोइना हिंगमिना बा हाइबा कांजिदा एनीथिंग अखोइ इथनिसाइज होइना कम्युनल लोइना येंगनबा यादे अदुना अखोइ छात्रगी लुप्तसु गवर्नमेंट दसु इवन कंसर्न कम्युनिटी दसु कम्युनल लोइना येंगनबा यादेबा कुकिन पिनगा थोलकवा प्रेस रिलीज तो पाबदा अखोइ खरा नुंगाइजदे हाइबदी मदुदा सिनरिबा लैंग्वेज तो खितंग कनन बदौना जो तवी परहैप्स गवर्नमेंट की एक्शन जिना कलुबा जो होबे देन लास्टली अमा खतंग अखोइना मोगी विलेज मसिंगजे हेंगले हाइबा कांजिदा अखोइ अतोपा मजु येंगबजु यायबा परहैप्स चिंगनुंग मनुंग लेरंबा विलेजेस मयाम दो मखोइ खुंदु लोइ थातो मगा खितंग टाउनशिप नकपा मफम दगा होंदोरकपजु यावब्रा मसी मजो कोइ हंगदबा यारोयबा मधुमक्तना अखोइगी एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन दी फत्तबनिना एबांडन तोरमलिबा विलेज तुजु लेहलगा दम अनोबा विलेज मसिंग जो मखोइना अनोबनेने ए तौबा तारबदी डबलिंग अमा चटपगी सिगी कम्युनिटी सिदा लान येंगबे मियंग अमजु लेगनेबा कइगिनो हारगा मोस्ट ऑफ द कुकी विलेजेस
Sahi taragi matungda koina same village visit to what's up kan village hekta leram de aduna sima jo khoi khangmina ba maching chumme ba to bodabu sima yam lei batara basu reserve forest di mita ba yadi yes reserve forest di reserve and protected forest di me amna yadi ta da ba tare hadi biodiversity kan da ba yada ba sida leiri ba sanga uche oya me amsi makoi gi life se kan da ba yada ba tare to ga masina maram orga ko gi manipur gi ainga sa hai ba tare adu moro ina climate change da yam chauna masina ngakho ko dri ne to yam chauba land mass na te 4.4% mamang du jaje khare 4.4% of the entire Manipur state ki apunba lamsi ki chada mari dasmik mari muktani akoigi reserve forest na reserve forest kumbadagi even government of Manipur na so army natraga military forces ta lam yon bigano yes it has happened in More 2.7 kilometers square kilometers right wildlife sanctuary ma phumje kamaina sam rifle de yon thom even adu ko issue jo akoi khanbi gada baneba aduna lamjam pik pani na any actor rama akoi ki larger akoi ki geography ji ta manghal laga mi ge ta wa pi gada boy ta di including defense forces lamjon bigano okay I ribal lamsing asiri sopi adablam protected forest OBI reserve forest OBI ani si punja laga almost 18.9% khatane aduna high ribal lamsing asidi lenga na any cost kanna hona ba masida security ki ni natraga Assam rifles ki ni natraga army ki hadna makoide pitok padi pitok taraga dinga sai gi koi gi reserve forest kan ba natraga protected forest kan bagi wahan thukte le ro hab hum tani matang che oja sang la sam tan oja sang yes lenga ki am chauba role di le re adu ba koi miam gi habitare miam na reserve forest ke area na tat protected forest ke area whether chingdo bi ai tampak ta hui awasing da hengang chingda adagi koi gi waithau chingda ikui dana eviction to yam chauna madugi miam na madugi nungai ta ba dum faunari habitare adu bo fauna ba taraga su huji chingilam da huji la iba akoi right ma pire ko pire habi wakal laisi adra wafam laisi habitare hadi eviction di mafam khodi mod sing su tam da su reserve forest abu aram taraga di am kana dum tawdi habitare aduna so as the miam na chingi miam oibi tampaki miam oibi reserve forest am protected forest ki matang sita koi se awareness wat pagi oidori brana targa koi de piriba masai gi article 371 c hilera committee tanaram dana hekta protected area law thok para targa wildlife sanctuary law thok pasi yaning de mase koi gi lamne habi hom de argument ama leibu mali kamai thambi ado area sin miam gi contribution se karai photo wi ai raj masi awareness wat pagi su ama di lejare aduga hojing masi chumthok ba bise it will take some time ko matam khra changani maramdi thokhib mayam se ngasai akhoi ki factor ama di leyaba factor grassroot go masigi kari noiraga jing da su tam da su hoji high river forest reserve area da adu adai na thokhib mayam se sum thoning na thokpadi na tiaba adu khut ama madi yawrameba haijariba nahan kaino thobal ki kaino da thokpasi ju official kharana involved to Romena like that everywhere madu kari no ngasai na puk chain semba ma chang ya khoi se ko khoi ching khak da ngang lo yaroi Manipur ki hauki matam da officers kaya akhoi ki puk chain seng da ba hai tar sincerity oi da ba magi khau gi tama thina ba asi ki factor amani aduna hojing ma se chumthok pa da matam khra changani aduna hojing ngarang gi adu da thokpa mayam do si na proof ni na smai na tawram khiba mayam gi ngasi akhoi da masina communal saka hanba macha amasu oyaba number 2 da akhoi na khangda base maram aduna hojik akhoi achumba du de law da de afaba gi tamak te akhoi aigi jati ma gi jati tangkhul na ka kuki maite ne khairo akhoi di ko asoi bu di soi na ngang batai chum bu di chume haina hai batai aduna masai kamjong gi akhoi gi area da su changlak to banate chahi ani hum mang da yamna masi gi problem se thoe ba skip da pilong gi area da influx me am change ba adubu changla zo akhoi na thingba ngam ba je kari no tangkhul gi area da akhoi na changjam pham se pi di ba changjam pham se pi dab ne na they have no way aduna ne ba problem ja adubu more gi site ta asong gi site di changjam pham se leibne na adum thok ti ba changki ba se han de ba se sigi problem ne ko aduna mase government ki officer sing department khuding cabinet gi horaga makha gi re mayam sincerity amadi change sincerity ama leigradi akhoi gi achumbudu akhoi puthopang ngamgani haibse ngasai haibakumna masigi factor se hill area committee se hingbra hairaga sibakum sibra ga mu hingbakum asum akhoi su phat ta dare ba ko aduna
masi asigumba indigenous ki bill gumba natraga sigi protection mayam se assembly de nainaraga akhoina chap chana control to yaba punna hill area ki oigo leishnu leishnu assembly de hill area committee ki adu khakta na kaino togni haibel lete 60 mla duna akhoi bill ama pass to bada yaba ki provision du leyaba aduna handa war on drugs ta share tona ba mayam du ti phadar adumaina issue gudi makse assembly de naina bio ko aduna hoji eviction to budo togani haibase paper tha krabane notice to bane oja adu tawradi 60 mla or tribal ki 20 mla or chacham mla sing du kari tawrag leibra ba hoji ki asigi irang se thokni ngai targa leite amne just akhoi ki assembly na loiba kuidri assembly de kari ki masigi issue se naina dab no ba assembly de solve togado poto akhoi di tawde ba aduga public het hunjalaga public de bu shouting tawlaga ko khanna hale hoji eviction je assembly de naina dredi cso ki platform de naina de soina khanna ba thorakani ko war horogani se kana na thohan ba no do adu nahan notice thoe ba notice thoba taradi mla sing adu assembly da question tawga ba ne ba adu nahan kaino ki license gun ki deposit toba ki asigumba ki chorchampu ki mla man di hange reply pi de ilai line nu pi to khre ba ko adu already mla sing tu na madu de senthok da ba ne ba adu le hl article 371 c matungina hsc ki matungina si ya de hai bi to na 하요나 아도 사실 데 라크는 게 우자는 거 감종 양 버저바 example bb 해다 감종 싱 사이 우자는 저 탐비기 180 km smoke 얌 차오나 미얀마르 border 아도나 longest Manipur 요나디 ख्वाइदगी सांगबा border area से मखोई को ओइनरी हेदरा है border से इंडो म्यांमार border से अदुना सोदगी influx लई तार मखोई चंगजे पम पीदी हैबगी अखोई yes tangkal community da natraga naga community madug yam chauba awareness ama haigatra madug yam chauba khoi masen hadi lenga na ngakpir ke yam phare lenga na ngakpadu mathakta akhoi yu ba self defense mechanism ama leje habtare adu akhoi tawe ba yes adumaina atopa community sing tampak tu so bi ai atopa chingi district sing natraga area sing su hadi public sing se madugi sense of belongingness hai tare ama leibam thokta bras adu leite ba khara da di leite ba adu maming di panning de ba leite bu maram leiram gani adu ga aina haining budi sarkar ki kyamu awareness to the bride je na ngasai gamjong ki district da pilong ki skip ki area da adu maina to se paper da report da pirisu government action se am slow way anu hoji pilong da police station ka hang ba se kuidri only last year ne koi lockdown kan da adu su hoji police tare da khakta le ba adu ne kadai ne ngam gani ko adu chahi mamang de ki kamjong ki mi singna district ki leader singna de mase sumaina lere habse skip da sumaina tore ja paper da ga ibne chahi tarama adu government ne karimata action lokhate only 2020 ta akhoi ki lockdown toba matam do henjan man bagi police station hanglaga hojai adu chapio police station du phaki man adu dikti koi hairi ba borders hai bata indo myanmar borders paring sida koi police ki outpost kunthag mari nauna langna ba yam kana pa adu budi honari adu pha huji laktri ba laktaba matam si de mi na changla ga dam ga da bodo ja raj ko adu bu akhoi gi kamjom de laiba phabade akhoi gi mi singa check sing bane na changla pangam ja de ba adu bu kamjom de gi changla tersu more chandel de gi kaino akhoi gi mizoram gi kaino gi site gi di mayam lai re habne da adu de di akhoi na aware to phom thop adu ne chor chambu de het mi tara lai rame adu gi document later loan thok ta ba mi phare ka haina to myam do adu na proof ne ba ko adu na pun mak se ina haining be di asigumba issue de MLA sing se just assembly the moi ta ngana gani haibolom da leibi ade manipur chokhat se ardi ko jati nungsina se ardi peaceful coexistence le se ardi issue pun mak se best solution da tham se ardi hojik akhoi gi the honorable cm na sigumba issue matam da ko city convention da meeting ko MLA ham phu su yaw sunu adu ga se solidar mayam su yaw sunu ko akhoi yaw ga sigumba mi pham da naina ba da kri kai ge ngasi pop da adu modi tawdri ba adu mara sila ga ko hojik yango nahan eviction to ba rally chapade gi di hojik communal saga ga dore ba it's very danger and it's very unfortunate adu aina haibdi si thok thandra su ya haibne da ngara rally thorang mayam iran to mutu adu de MLA leitra haibne da MLA ama madi leini na MLA du na kari gi control to da ba MLA du na kari gi negotiate to bu ya da ba MLA du na CM da kari wari sabu ya da bra haibne da aina haibdi lengak se kana ngak lim no haibne da hojiki lengak si da BJP led government si da tribal yaudri bra haiba ko chwa chambu gi mi yaudri bra ba ukrugi yaudri bra haibne yaw haibne da yaudna magi
magi mi yauna magi mi ki khun aduna irang tawe haibududi lenga adugi weakness na troba aina haijaning bidi ja ko aina haijaning adu pot ne da adu point ne da adu na takbudi adum irang tawra leibsidi thoksinu haina mai yengdana leibogi pot da tare ba aduna I don't want to blame to the innocent people ko akoi innocent people sing the civil sing the blame pun to gunu all these things happens ko by or from government side ne ba ina haining bidi anu ji sincerity oida ba government officer mayam yauri machine ne akhoi le pak akhoi kok chin han ba thukai na ba yengthina ba se akhoi hoji corruption tawbadagi maram ILP ka ina hoji jiri da mau da thamli ba mayam su paisa khara khara lawraga mayang si changhali ba hoji more da influence kalai more da posting ta ba sing na lona mi thajali ba lona officer sing na drug pubus changhali ba adugi ni phada phari bi se anu kana Maset first the kana bu thika ka dabno adi aseng ba government na achung ba tawge haradi madu sing su thika lo ba aduga laibak thibadi last day hayo ge jaras ko akhoi gi government officer sing se government adugi guideline rule adugi kaino du the area da thabak tawde hai akhoi gi mathak ti hairak pu du da ko hairak pa adu da akhoi se chat na officer sing su tawun lai re ba machine su akhoi da shoihan ba mane okay isa gi duty sing ater official sing na madu takhum thobu taw bo walak ba hai gadra kitang adai du da lenin or khiba hai gadra adu mo mayam leiba dano strict order laktri phokti kitang admaina kitang lenin when leita ragadi sumba thon indu thodong mayam tholo kani aduga elected representatives singi yam chawba role legani sumba communal tension orak pu yaba thodok sing thon dana ba thok tringai da thoke torku matam da makhoni yam chawna role loba even tho phawba da madugi yam chawba responsibility loraga communal ki tension lehandana bu hona ba aduga lenga kisu quite super responsibility di lenga kisu oigene adu miyam na lenga to loina hundok pusi are khoi isa gi role ji karai de legada ge khoi law abiding se law in ba citizen ama oihum thok tabra du law se isa gi community gi yenga interpret tawnar leiba adu itar de khoi gi sidadi MLR LR chana de khoi sidi hileria committee gi makhad leibani na traga khoi article 371 sina khoi se खल्लगा ngathoga thamani protected area ni haidna sum leina taragadi koi marak sida misunderstanding chauna lakani aduna koi punna understanding to minaba common consensus am langna bohona minaba aduga yani community tension leitana bohona ba mathok tagani habigi notes sida ngasigi manu hone ki tharamse matang chailus nerge ngasigi tharamse da oja sang oja homen amadi lamyan ben lembir to ngasigi tharamse thawa pi khiba amdi mapung phan gidam ta panelist ohmo poro bisda amagana tha support cheri appreciate your joining मशीन ngasi manu hun ki thoram ngasi edition se karam to bi buge ko takhan per pe agani ko mail id impactvnews@gmail.com natraga ko gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabirak pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us on the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari Shri Shri Gaurachandraya Namaha.